Princeza Melisa, prekrasna i mlada, počela je svoje jutro kao i obično. Nežno se budeći iz svog lepog sna, pružila se na svom prostornom, udobnom krevetu u kraljevskom dvorcu. Soba je bila ispunjena toplim, rastapajućim sunčevim zracima koji su se igrali na barunastom prekrivaču na krevetu, stvarajući udobnu atmosferu. Princeza je imala veliki garderober, gde je čuvala svoje prekrasne haline. Pokraj princeze, kao i obično, trebao je da bude njen omiljeni mačak Bel, mekan i svilist. Oni su bili nerazdvojni prijatelji, istraživači i stalni pridruženici u njenom svetu avantura i fantazija. Međutim, ovog dana, njegovo mesto na krevetu bilo je prazno. Umesto njega, ležao je čudan kamen sa nepoznatim uzorcima. Strpljenje je obuzelo nju. Gde je moj slatki mačak prvi put u svom životu osjetila je osjećaj gubitka. U tom trenutku izvan prozora se čuo zvuk. Bila je to golubica koja je preletela. Strane zvuci u šumi ehoiralo joj je uma. Princeza je odjednom razumela golubicu. Kada je uzela kamen u ruke, stekla je magičnu sposobnost da razume ptice. Sa tugom u srcu i odlučnošću u očima, Melisa je uzela kamen i požurila izvan dvorca. Njenom omiljenom mačku, vernom prijatelju, može pretiti opasnost i ona je bila spremna da se zaputi kroz ovu lepu, ali opasnu šumu da ga nađe. Naći ću te, mali mačak. Bez obzira na cenu, obećala je, kroćeći se u šumu pod toplim zracima jutarnjeg sunca. Princeza Melisa, u prekrasnoj halini, stupila je na put koji vodi u tamnu, ali čarobnu šumu. Dobro, moji prijatelji, spremni smo za avanturu, veselo je pitala, obraćajući se svojim novim pridruženicima šarenim papagajima i drugim pticama. Naravno da jesmo, zapeva svračak. Gavran mudro kimnu glavom, a golubica, iako izgleda malo nervozno, odresito kimnu glavom. Melisa se nasmeše, razumejući kontrast njihovih karaktera, svračak nepokolebiv, Gavran oprezan i mudar, a golubica malo plašiva, ali ona je znala da je u njemu više hrabrosti nego što on veruje. Pošli su za slabim trgovima mačke koji je odjednom iščezao na ulazu u duboku, mračnu šumu. A sada šta? Izuzdala je golubica, vidljivo uznemirena. Tada se Melisa serila kamena sa uzorcima, koji su otkrili u njenoj spavaćoj sobi. Izvukla gađe i počeođi da izlučuje nežan sjaj dok su se plakeli tačkali tačke gde su se trgovi završavali. Kamenđi bio taman kao i šuma ispred njih, ali njegova svetlost im je omogućila da vide uzorke na zemlji koji su ličili na slagalicu. Meni izgleda kao igra, pamećio je svračak, skakućući oko uzoraka. Brzo su se uzeli na posao, svako doprinoseći svojim delom. Melisa je koristila kamen kao ključ, Gavran je rastavljao uzorke, a golubica i svračak su se trkali po uzorcima, pokušavajući da ih sortiraju. Susretali su se sa nekoliko teškoća, ali uprkos tome, njihova istrajnost nije pokolebana. Misliš li da je mačka znala za ovo i uperlađe golubica, anksiozno, gledajući u uzorke. Melisa je pogledala u sjajući kamen, češkavšići bradu. Ne znam, ali možda je on naišao na nešto veličanstveno, što mi ne možemo da shvatimo. Ali nemoj brinuti, snaći ćemo se. Inkredibilno komplikovana slagalica se pokazala izazovnom za rešavanje i napravili su nekoliko grešaka po putu. Ali svaka greška je samo povećala njihovu odlučnost. Isprobavali su različite pristupe i krajem, sa zajedničkim naporima, niz uzoraka je pravilno raspoređen. Ura, ozveknuođe svračak, ponevši se u let. Gavranđe krkav je zadovoljno, a golubicađe izdala oblaknutu, iscrpljujuću dlabinu. Ura, uspeli smo. Melisa se nasmejala, osjećajući radost i ponos koji su ispunili njeno srce. Zagledali su se u šumu, sada malo manje mračnu. Bili su spremni da nastave svoje putovanje. Šuma je sjajila u odgovoru,
Priroda ih je naizgled dobrodošlicom i oni su znali njihova avantura je tek počela. Osvetljeni sjajem mesečine, grupa hrabrih prijatelja nastavila je svoj put dublje u šumu. Šuma je bila tamna i puna misterija, ali sa svakim korakom se osjećali sigurnije, kao da su deo njene magične strukture. Da li to čuješ, šapnuo je svračak, loptajući svojim živopisnim perijem. Oči Melise su se raširile, dok je čula šuškanje listova i kriketanje grana. Iznenada, ispred njih se pojavio brzajući potok, čije vode su tekle neprestano i brzo. Zatim, iz nigde se pojavio suv kotanj, koji se činjao beskrajnim. I kao da to nije bilo dovoljno, vidjeli su ogromne mreže razapete između drveta, čekajući na nepredosetljive ptice. Prijatelji su morali da prevaziđu svoj strah zajedno. Plan A ne izgleda da funkcioniše, priznala je Melisa, naborivši čelo. Ali imamo plan B. Počeli su da razgovaraju o tome kako preći preko brze reke, izbeći peskovitu jamu i obići mreže. Gavran je predložio da koristi svoja velika krila da prenese sve preko reke. Svračak je predložio korišćenje listova i grana za stvaranje mosta preko peskovite jame. Golubica je predložila da obiđu mreže, koristeći svoje veštine orijentacije u šumi. Iako njihov plan nije bio savršen i pun prepreka, znali su da zajedno mogu prevazići sve teškoće. Njihov plan je uspeo i našli su se na drugoj strani reke. Tako su sa obnovljenom odlučnošću i nadom u svojim srcima nastavili svoje putovanje u dubine mistične šume. Svakim izazovnim ispitom koji su prevazišli, Melisa i njeni krilati prijatelji nastavili su svoje putovanje sa obnovljenom nadom. Šuma je postala još magičnija sa svakim korakom, sa svetlim sijajem cvetova i mističnim senkama koje su se formirale pod svetlošću mesečine. Čujem zvuk mijauka, uzbudio je svračak. Njen glas je bio ispunjen radošću i sve oko njih je odmah proživelo. Prateći zvuk, stigli su do magičnog prostora. Blistao je uz punokrvne svetlucave viljuške i bio okružen najlepšim cvetovima koje je Melisa ikad videla. U sredini prostora, okružen krugom svetlucastih životinja, sedeo je čekani mačak, izgledajući vrlo blagorodno i mudro. Pokraj mačka bila je mala magična leptirica. Sjajila je svim bojama duge i ispuštala toplu, uspokojiću svetlost. Dok su se približavali, primetili su da leptirica drži u svojim šapama isti kamen koji je Melisa otkrila prvog dana svoje potrage za mačkom. Princeza Melisa, žao mi je što ti je mačak nedostajao. Zagubio sam se i koristio sam svoju magiju da se zaštitim. Umesto da me napadne, mačak je postao moj zaštitnik. Dugujem mu svoj život, šapnula je magična leptirica, njen glas zvučao je kao zvonjavanje zvona. Naglo, volšebstvo babočki obvija mačora i on se vrati svom običnom obliku. Princeza Melisa ga pregrli, osjećajući talas sreće i olakšanja koji je obuhvata. U tom magičnom trenutku oni su shvatili da je svijet pun tajni koje čekaju da budu otkrivene. Razmenili su osmehe, spremni za nove avanture. Na putu do Kastela, Melisa i njeni novonađeni prijatelji uživali su u lepoti šume, koja je postala mnogo prijatnije i poznata za njih. Mačor, koji se odjednom vratio u svoj normalan život, išao je pored nje, nikada ne odstupajući previše daleko. Naglo, iz okoline ugla pojavio se star, ogroman rakun s krunom od cvetova. Princezo Melisa, započeo on, tvoj mačor spasi našu volšebnu babu i želim izraziti svoju blagodarnost. Od sada ti i tvoji prijatelji uvek ćete biti bezbedni u našoj šumi. A tvoj mačor neka bude naš počastavani gost. Princeza, Melisa se nasmeši. Nikada nije zamislila da će njihova avantura završiti takvim čudesnim nagradama. Poklonila je počit starom rakunu i izrazila svoju blagodarnost, osjećamo se počastavljeno. Hvala vam i vašem narodu, kralju šume.
Aplauz prolomi se u svim pravcima i zvuk ove radosne buke proširi se kroz celu šumu. Avantura je završena, ali to je samo početak mnogih novih priča za princezu Melisu, njenog vernog mačora i njihove nove pernate prijatelje.